Bom dia alin sira hotu na bena Jesus hadomi, imi dia kalai. Espera imi hotu dia. Fila fale hamutu kohau bin Sandra, ihauni kolega bin Febia. Bom dia bin Febia, dia kalai. Bom dia bin Sandra, graça bama Roma kau dia. Bin Samos dia kalai. How dia, brigada. Durante minuto tolu nul laran, ami seha maluk alin sira iha dari sanfura kidane, iha programa desenho bot husi Biblia. Alin sira, imi seha noin kalai história semana kotuk. Semana kotuk itarona kona basaida. Bin Febia seha noin kalai. Semana kotuk itarona kona ba, lorong nebe triste tebes. Sim, triste dunik. Adang ho Eva rona liba satanas lian la osba maromak ni liefuan. Sira kontra maromak ni liefuan ilakoi maromak ukun sira nudar liorai. Tambane maromak formalisan basamea ikastigo adang ho Eva. Mai be, iha lorong triste ne, iha novidade dia. Maromak promete kata, lorong ida ema ida semai ho dia halorahun satanas ne força iha ema. Hakarak hatene ema ne se alin sira, tem que acompanha na fatin programa ne. Alin sira. Ita masih versículo de cor, los kalae. Mai ta koko de cor hamutuk? Roma, capítulo 12, versículo 9 Hotu ses ona husidalang na belos. Sira hotu la iha falling ona. La iha ema ida makalo buat nebe diak. Ida mos la iha. Dala ida tan alin sira mai ta de cor hamutuk? Roma, capítulo 12, versículo 9 Hotu ses ona husidalang na belos. Sira hotu la ia folin ona. La iha ema ida makhalo buat nebe diak. Ida mos la iha. Molo kita rona historia husi Biblia, binsan hakarak khusus, semak hareona arco-iris? How hareona? Ika pasos. Sing, kapaslos. Bin Febia temi tok nekor? Arco-iris iha kor mean, kor sabraka, kor kinor, modok, azul, kor uvas. Bin Sandra, tuir ema balu dihang katak bang hira arco-iris moso, ita labela hatudu. Selai tanadiman keleu. E ema balu mos dehang, bang hira arco-iris moso nem significa de kirau kaben i botoyo entam. Sing, hau mas ronah nesang ne. Karik alin sira mas ronah nesang ne. Mai be o insa ho maromak ni liefuan. Saya damak maromak hatete kona ba arco-iris. Mai tarona hamutuk. Parte tolu. Moris iha jardin liur. Ose hanuin tambah sayda maromak ni ema tingki say husi maromak ni fatin. Maromak dunisay adang ho Eva husi jardin Eden tambah sira kontra nia ilakoi simu nia nudar liurai. Buat hotu nebe maromak pa aten sango na basira kona ba kontra nia liafuan say realidadi duni. Agora adang ho Eva moris haketa kona husi maromak. Ikomesa hasuru susar ba malu. Tau matan ba oan sira mo susar. Atu hetan aihan susar liu. Matemos komesa hak basic ba sira ona. Halo sira ni isin aumenta fraku ba bebe. Moris ia jardin liurne susar tebes. Agora adang ho Eva ukun mundu ho dalang nebe ak. Siranya oan mos halo buat at hanesan sira. Siranya oan, be oan, ibe oan ya oan hotu fila kotuk ba maromak. Ia jardin liur ema hotu duvida katak maromak magdiak. Ia jardin liur ema hotu kontra maromak neliefuan. Iha jardin liur ema hotu ukun mundu ho dalang nebe at. Idane halo maromak tristi tebes. Ema hotu iha mundu ne lakoi simunia nudar liurai. Entaun maromak disidi atu julga ema hotu iha mundu ne. Nia disidi atu haruka bebot sae iha fating nebe ni halo ona. Mai be ia mane ida naran noe nebe ham tauk ba maromak.
Maromak hatete ba Noe atau halo roi dan nebe botep tebes. Maromak harukan Noe tau animal barak ba iha rolaaran. Maromak harukan Noe atau lorin ya familia barolaran. Noe halo tuir saida mak maromak hatete. Tuir mai, maromak julga mundu. Maromak haruka bebot sae. Buat hotu nebe moris iha rai leten, mate. Mai be, Noe honya familia i animal hotu nebe iha rolaran, hetan salva sound. O hatene bebot sae ne hanurin saida mai ita, maromak se julga ema hotu nebe lakoi simunia nudar liurai. O hatene maromak ne julga mintu hanurin saida mai ita, ema hotu presija maromak ne bensong. Saida maka kontese tuir mai, maromak promete hanesang ne duni. Maromak promete atau fo bensong ba ema hotu iha mundu. Resultado husi kontra maromak nia Yefuan maksira tengke sai husi maromak nia Fatin i moris haketak an husi maromak. Liutan idane bin Febia, ohin itarona katak sirania isin aumenta fraku im mate komesa hak basic basira. Tuir buat nebe maromak deha nona. Ita hare adaun ho Eva sirania oan, be oan i ema hotu kontra maromak nia Yefuan. Ukun mundu ho dalang nebe at. Ia koe simunia no dari rai. Nea osa kontese badaun ho Eva isirnya jera sound date. Ita mos kontra maromak ni Yefuan. Ita mos uku mundu ho dalang nebe at. I dala rumah ita mos koe simu maromak no dar ita ni yurai. Hita ni Moris. Ne hal maromak triste tu tebes. Tambah ne maromak deside atau julga mundu. Mai be iha mane ida nebe ham tauk banai maromak. Alin sira si hanoi ni naran? Si. Nianaran Noe. Tos. Maromak harukan Noe halo ro ida nebe bot tebes. I harukan Noe atau tau animal oin iha laran. Nomos nia familia. Bin Febe hanuin tuir bin Febe animal saida det maktama ba Noe ni ro. Manu. Lian. Lekirau. Binsang ni hanui? Oh iha asu. Busa. Iha elefante, iha nehek, iha teki, animal oin tama ba robot na be maromak harukan Noe halo. Ni claro bin Febi, halo rone barulho. Los kalai. Los. Noe ini familia mas tengki badinas hamos rone. Ilor loron, sira tengki taumatan ba animal sirane. Sim. Iha momento maromak julga mundu, bot hotu nebe Moris iharai mate. So Noe, ni familia, i animal sira nebe iharolaran mak Moris. Então, robot ne mak tulun sira husi maromak ni julgamento. Binsan, bebot ne hanorin saida maita. Bebot ne hanorin maita katak, maromak se julga ema hotu nebe lakoi simu nia nudar liurai. Maromak ne julgamento hanorin maita katak, ema hotu persija maromak nia bensang. I maromak promete atu fo bensang ba ema hotu. Bin Febia, ita di versículo de cor semana ida nesi iha lidia sang ho arco-íris na bita kuliah ohin. Ita ni versículo de cor fotihus na be bin Febia? Ita ni versículo de cor basmana ida ne fotihusi Genesis capítulo 6 versículo 9. Nebedehan, tempo saida det arco-íris mosu iha kalohan, hau maromak se hare, nune hau hanoin promesa rohan naik entre hau ho buat hotu nebe Moris iha mundu. Alin sira bin Febe sele depois alin sira colher tuir versículo de cor lorong ohinyan. Genesis capítulo 6 versículo 9. Versículo 9. Tempo saida det arco-íris mosu iha kalohan, hau maromak se hare, nune hau hanoin promesa rohan laek, entre hau, ho buat hotu nebe Moris iha mundu. Dala idatan alin sira, temi tuir bin Febi, Genesis
Genesis capítulo 6, versículo sanulu resignen. Tempo saída det arco-íris moço e recalohan, hau maromak sehare, nune hau hanoin promesa rohan laek, entre hau, hobuat hotu nebe moris iha mundu. Então, arco-íris nebe moço nebe askona babuat talin sira. Maromak tau ide nei haloroleteng atu nia hare i nia hanoin kona ba promesa rohan laek. Ita mos benghira hare arco-íris, ita bele agradece ba promesa rohan laek ne. Ida ne novidari diak ma ita hotu dunik. Ita agradece ba maromak tamani promesa ba ita hotu. Taling sira ma ita takaliman takamatan ho di halora saung. Maromak ami reconhece katak ami mak ema salah nain nebela ses husi ita botnya hirus. Tambane ami presija ita botnya bensang. Ami agradece tamba ita bot promete atu fo bensang ba ema hotu. Tulun ami atu tau ita bot nudar aminya liurai iha aminya moris. Amin. Continua itene programa, ita sebarona música ida. Então, se alin sira hatene música ne, alin sira mos bele canta hamutu. Espera alin sira senafatin acompaña programa ne. Agora hamutuk fali hohau. Itanya kolega Mana Carol husi Amerika. Bon dia Mana Carol. Good morning Vinsandra. How are you today? How diak? Mana Carol dia kala? I'm fine, thank you.
Mana kero si hanuin kalas, mana kutuk ita prende katak ema kontra maromak niliafuan. People disobeyed God's word. Yes, people disobeyed God's word. That was a sad story. Sing, na historia tristi duni. Ohin ita rona konaba moris iha jardin liur. Agora ita seronatan historia idane holian tetur i Ingles. Imai ita prende lian Ingles ho mana kero. Part 3. Parte tolu. Life outside the garden. Moris iha jardin liur. Do you remember why God's people had to leave God's place? O si hanuin tamba seda maromak niya Emma tengkisay si maromak niya Fatin. God drove Adam and Eve out of the Garden of Eden Maromak dunisay Adang ho Eva hu si jardin Eden. because they disobeyed him Tamba sira kontra niya. and rejected him as king. Ilakoy simunia nudar liuray. And everything God had warned them Buat hotu-hotu na be maromak fo aten saungona. about disobeying his word came true. Kona ba kontra ni niya liafuan say realidadi duni. Adam and Eve were now separated from God Agora Adang ho Eva mori saketa kona husi maromak. and began having difficulty with each other. I komesa hasurus susar ba malu. Raising children was hard. Taumatan ba owan sira mos susar. Finding food was even harder. Atuhetan ayhan susar liu. And their coming death was now beginning to make their bodies grow older. Matemos komesa hak basic ba sira ona halo sira ni isin aumenta fraku ba bebe. Life outside the garden was terrible. Moris iha jardin liurne susar tebes. Now Adam and Eve ruled the world in evil ways, Agora Adang ho Eva ukun mundu ho dalang na beat. and they had children who did just the same. Sira niya owan mos halo buat atanesan sira. Their children and grandchildren Sira niya owan, beoan, and great-grandchildren i beoan niya owan hutu-hutu. all turned away from God. Fila kutuk ba maromak. Outside the garden, Iha jardin liur, everyone doubted how good God was. ema hutu-hutu duvida katak maromak magdiak. Outside the garden, Iha jardin liur, everyone disobeyed God's word. ema hutu-hutu kontra maromak nilifuan. Outside the garden, Iha jardin liur, everyone ruled the world in evil ways. ema hutu-hutu ukun mundu ho dalang na beat. This made God very sad. Idane halo maromak tristi tep-tebes. All the peoples of the earth Ema hutu-hutu iha mundu ne, had rejected him as king. lakoi simun ya nudar liuray. So Entaun, God decided to judge all the peoples of the earth. maromak desidi atu julga ema hutu-hutu iha mundu ne. He decided to send a big flood on the place he had made. Nia desidi atu haruka bebot saya ia fating na be nia halon. But there was one man May be iha mane ida, named Noah naran noe, who listened to God. ne beham tauk ba maromak. God told Noah to build a great big boat. Maromak hatete ba noe atu halo ro ida ne bebot tep-tebes. God told Noah to put many animals on the boat. Maromak haruka noe tau animal barak ba iha rolaran. God told Noah to bring his family on the boat. Maromak haruka noe atu lurin ya familia ba rolaran. And Noah did what God said. Noe halo tuir saida mak maromak hatete. Then Tuir mai, God judged the world. maromak julga mundu. God sent a big flood of water. Maromak haruka bebot say. Everything that lived on land died. Buat hotu-hotu na be moris iha ray leten, mate. But Noah, May be noe, his family, honya familia, and the animals on the boat were saved. i animal hotu-hotu na be iha rolaran, hetan salvasaun. Do you know what the flood teaches us?
Ohatene bebot saya ne hanurin saya damaita? God will judge every single person who rejects him as king. Maromak sejulga ema hotu na belakoi simunia nudar liurai. And do you know what God's judgment teaches us? Ohatene maromak ne julga minto hanurin saya damaita? Every single person needs God's blessing. Ema hotu-hotu persija maromak ne bensang. And guess what? Seda makontese turmai? God promised to do just that. Maromak promete hanesang neduni. God promised to bless all the peoples of the earth. Maromak promete atau fo bensang ba ema hotu-hotu iha mundu. Mana kero hanuin saida kona ba story uhin loron. I thought today's story was also sad. Sing, ne tristi tebes. Life away from God is hard. Sing, moris dog husi maromak ne susar tebes. I maromak juga mundu tamba lakoi simunia nudar liurai. Binsandra, I am so thankful that God also gave a promise to bless all people. Sing, maromak promete atu fo bensang ba ema hotu. Ni hatene katak ita hotu presija ne bensang. Yes, in God we have hope. Nelos, iha maromak ita iha esperanza. Binsandra, let's learn some new words today. Mai ita aprende lia phone ho Ingles. How do you say, God bless you in Tetun? Maromak fo bensang ba o? Okay, so God Maromak bless fo bensang you. ba o? Let's say that together. God bless you. 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 Let's pray together. Mai tahalo rasang hamutu. God, we recognize that we are sinners and cannot avoid your judgment. Because of this, we need your blessing. We are thankful that you promise to bless all people. Help us to honor you as Lord of our lives. Amen. Binsandra, I want to hear what happens next in our story. How masakarak hatene sila makontese tirmai? How about you all? Will you join us again next week for our next Bible story? Yes. Amin afatin fo hanuin baalin sira kainan aman sira na be akompanya hela programa idene kata livro desenho bot husi historia biblianian fan ona. Kada livro ida folin $2. Imi bela kontaktu ba numero WhatsApp hitu sia-sia mamuk sia hitu ida ka telefoni ba numero telefoni hitu walu hat mamuk. Ka imi bela visita aminia Facebook page Honaran União Bíblica Timor Leste. Imos bela visita amine serviço fatin iha Centro Veracruz Kaikoli Dilin ya oin. Dia kalin sira itane programa tonan ya rohan. Ami se fide fali mai hori hamalu kalin sira iha loron sabro ing mai iha programa desenho bot husi Biblia. Bom fim de semana e maromak fo bensang.